1925. godine inženjer kompanije 3M Richard Drew izmislio je prvu maskirnu traku od krep papira sa blagim lepkom. Izumitelj je primetio da kada autolakireri pokušavaju da precizno ofarbaju dvobojne karoserije, lepljivi materijali loše prijanjaju i skidaju donji sloj boje. Traka koju je predložio Richard čvrsto je prijanjala i lako se skidala ne oštećujući boju. Njegov izum postao je prvi proizvod kompanije pod imenom Scotch. Brend je naziv dobio zahvaljujući šali. U američkom slengu reč Scotch znači škrt. Situacija je bila sledeća. U jednom od prvih uzoraka lepak je bio nanet samo na ivice, pa su tokom prezentacije kolege rekle Richardu poruči svojim škrtim šefovima da ne štede na lepku. Tako je ime ostalo. U septembru 1930. godine Scotch Cellulose Tape lansirao je prvu providnu samolepljivu traku otpornu na žutenje, koja je tokom velike depresije postala popularan alat za brze popravke. Od tog trenutka kompanija donosi odluku o pokretanju punog proizvodnog programa proizvoda pod brendom Scotch. Već 1932. godine drugi inženjer John A. Borden osmislio je prvi dispenser sa sekačem, a do kraja decenije Scotch je izbacio čuvenu push traku. Počevši od 1950-ih, kompanija je kreativno koristila svoje ime u reklamama. Za talismana brenda izabran je Scotty McTape, nacrtani dečak u kiltu.